Okey, baik, ini dia geng, lampu paling padu sekali. Okey, yang ini kita panggil dia lampu tiger, lampu harimau. Body dia full alloy. Okey, dia bagi sekali 2 biji bateri. Sebiji bateri boleh tahan 10 ke 11 jam. Yang ini boleh zoom hampir 1 kilometer. Boleh jadi power bank. Okey, dia ada lampu UV sekali, ada lampu side light dia sekali. Ini lampu cukup padu geng. Alright, memang mantap geng. Okey, full set dapat semua sekali dalam kotak. Okey, tu dia. Nak tengok padu tak padu? Let's go. Ini dia geng, lampu tiger. Okey, baik, ready. Ini dia lampu tiger. Okey, tengok depan. Ini mode yang pertama. Nampak cahaya dia, Masya Allah, cukup padu geng. Okey, ini mode pertama. Okey, tengok betul-betul. Mode kedua, mode pertama, mode kedua lampu biru. Okey, mode ketiga lampu kuning. Mode keempat lampu merah. Nampak tu. Mode kelima semua warna lampu. Tu dia lampu utama dia, 5 mode. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Mode pertama putih, nampak tu. Dia punya white cukup besar ya. Okey, mode kedua biru, mode ketiga kuning, mode keempat lampu merah, mode kelima semua warna lampu. Okey, kita tekan 2 kali, itu dia strobe light. Mode keenam, tekan lagi sekali, nampak tu, automatic, semua dia on sekali. Ada 7 mode lampu utama. Okey, button tepi dia lampu side light dia, tekan. Okey, mana ke dia buttonnya? Ni dia. Okey, mode pertama, mode kedua. Dia ada 2 mode saja lampu tepi dia. Okey, tu dia. Nak zoom dia macam mana? Tolak je kepala ke depan, nampak dia punya zoom. Yang ini boleh pergi hampir 1 kilometer. Okey, tu dia punya zoom. Padu tak padu? Lampu tiger. Ni lampu tiger. Okey, jadi kalau berminat macam biasa geng, tekan back kuning terus. Dia punya zoom cukup padu. Nak kembangkan dia, tarik je kepala ke belakang, nampak? Tu dia. Yang ini zoom lampu putih. Tengok saya tunjuk. Okey, yang ini zoom lampu biru. Okey, tu zoom lampu biru. Tu gunung tu saya zoom ya. Okey, next kita tekan lagi. Ini zoom lampu kuning. Tu dia zoom lampu kuning, nampak tu? Alright. Yang ini zoom lampu merah. Tu dia. Okey, yang ini semua warna lampu, 4 lens sekali. Ambil kau, padu tak padu? Okey, memang lain macam lampu tiger ni. Okey, nampak dia punya zoom, 4 lens sekali boleh zoom. Okey, jadi kalau berminat macam biasa, dekat beg kuning ada. Okey, lampu tiger cukup padu geng, serius padu. Harga tengah murah, sebiji bateri boleh tahan 10 ke 11 jam. Okey, dia bagi sekali 2 biji bateri ya. 2 biji bateri dia bagi. Okey, harga tengah offer, tekan terus beg kuning dekat bawah, lampu tiger. Okey, bye bye, assalamualaikum.